يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله أما بعد. Sadatinal ulama al-a'izza, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat sebutan kaula amul jaki, keluarga besar Musalla Nurul Ihsan sebutan kula muljaki ke Muhammad Alawi bencukan ke Jazuli Alawi bencukan ketua panitia ke Asmuni bencukan sebutan kula muljaki ke Muzambil ke Mukammal ben selainah saya tak bisa abtina nyebutaki melar muka sedaja para masyayikh Kak Dinto ebri ben Allah Subhanahu wa taala kesehatan umur sebarokah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Ngereng ngaji sekejap abdina acara ma'a tolong berengaki apa seege ceramah kai ngaen catet coba panitia minta aing putol ada aing dina minta beri aing kok kena bo erotorot menidi ya. Ceburu gulengean, ada era puding kita mari lai celok bi panitia. Cek mana puding cek nyaman aduh. Nah, tak ada apa-apa ndak ada. Salah taplak pulong ya. Ada pulong. Ngecemdin siapa panitia? Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji lagi? Abdina acara ma'a sekecil tolong berengaki apa seeke ceramah Kak Dinto kai ngaen catet malarmu ke barokah malarmu ke manfaat amin Allahumma. Apa seeke ceramah Kak Dinto tolong kai ngaen ongguan catet ning HP-na dikit beda poin-poin ilmu sepada Pak le sebelum top ceramah Abdina apa seeke ceramah Kak Dinto diki tanya akina boleh kesembian sebelum top doa si bisa ngak ngengain ceramah Abdina Kak Dinto siapa ki aing pocia kita beri na aing pocia kina si bisa jawab beri na hadiah aing pocia kina sengenom terdepa ke Mekah ke Madinah terdepa ke Mekah terombian bu ongguan andi PC Luda iya kakir ya. Terus ke Mekah. Ongguan. Sandi bese. Beres kaki bu. Hah? Alhamdulillah. Takut tak beres. Alhamdulillah Muhammad. Tengkel. Ke Mekah Kak Dinto takdir dari Allah. Banyak bese montai takdir pakun tak kira depak. Saya sakit. Saya beda corona. Saya beda neka tak kira bisa depak. Solak wah beri aing. Cek beri aing. Cong. Kalau aki buah telur pereng. Betul. Buah telur pereng, cecen telur pereng, 6 pereng ni. Tulis. Ada kelas pecah ya. Tak usah kelas dah, tak usah kelas. Kalau abang lah. Loh, kah beli kelas semiwon. Ada sembi yang. Lagen sabar yuk.
Celeng-celeng dek remadi. Celeng manis. Ngaji sekecil lagi. Abdina ceramah kadinto bedaing teloan. Ese ceramah kula catat, ese ceramah kula kaingain. Sebelum etotop ebrikna telok pertanyaan si bisa jawab oleh hadiah aing. Nomor 2 oleh hadiah aing. Nomor telok oleh hadiah aing benjukan ebrik nang kenangan surban. Aneka surban mun eke sapo reng bini korndi lake 2 bulan bengaku nika ngandung. Bokor andi boy yang tadi laki pakai kakan tak kira ngandung jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi. Bon, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bon. Ngaji. Coba aki sarang para ulama. Odi ning dunya neka ngadepin pan berempan masalah ben musibah. Leres napa punten? Masalah tak ada mare. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ada bu. Wadi dunia dania hawaditha kathira wa aishatha hagira wa muddatha qasira. Dunia ni kenangan masalah, kenang na musibah. Salah dia bekpon kun sekecek. Tak kira dia pak du kecek kun sakit. Tak kira dia pak du kecek, tak ada bak du kecek, sak kecek pun. Lagi. Nah, dunya gak dinto, pangarapna orang odik ning dunya terus sukses. Terus apa? Sukses odik nyaman. Beda masalah, beri jalan keluar. Andi hajat, terus beri jalan apa? Terus kabul ben Allah. Aneka pangarapna kapina orang. Sengak, ini lagi. Orang sukses bedening dunya kuncina bede telok. Bede berapa? Telok kak dinto sikebe orang sukses. Bila kakek tandi telok neka sukses kakek tak sempurna. Di 2 tak sempurna. Di tung tak sempurna. Tak ada telok kak dinto. Kakek beni orang sukses make kakek banyak pesena. Make kakek terus jadi tengki. Make kakek hormat di orang. Tanang iom siom. Soko iom siom. Takun beni orang sukses. Mun kakek lopot dari telok perkara. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pereng mah tak datang. 6 pereng. 5. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Apa sih telur Habib kadinto? Situng. Si pertama. Apa? Guru. Apa? Guru. Orang montandi guru, odin tak kira sukses. Kenapa? Dia. Apa? Aliut. Yud teliut. Apa? Yud teliut. Kenapa? Tandi teguan. Ambian. Lagi. Makining tasik. Korkake neku eban. Eban neka berdetalen naka kapal. Makining ombak. Taka mak mare ombak abali. Aneka orang mentukuan. Keng mon orang. Tandi teguan. Pas kapal gini. Bodening tasik. Kening sambil kamandiman. Tak kira temu depak kamandiman. Seneka cuken odik ning tunya pangas tete. Odik ning tunya syarat tak sukses andi guru. Montandi guru kakek celaka. Kenapa? Mungkin ulama macam-macam. Lagi. Habib Ali Al-Habsyi. Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahibul Maulid. Si Maulid tanya mana Simtud Durar. Terkenal dengan sebutan Maulid Habsyi. Aneka pernah ada bu. Apa jawabnya? Man lam yujalis fi zamanihi syaikhun arif makin marrat hayatuhu wa huwa ma'dudun minal muflisin. Siapa orang? Odi neng dunya. Tandi tekuan kiai. Tandi tekuan habaib. Tandi tekuan orang soleh. Sebisa keberujukan mun andi masalah.
maka odin ka orang kadin to bekal taliyut. Apa? Mon bahasa kasara beniut taliyut. Apa? Salsala. Yusal silu. Salsalan wasalbutan. Orang mon tandi guru derma odin salsala yusal silu salsalan wasalbutan. Area semutu mak takar sendal itu foto. Nah, sendal gue jadi coba no. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh. Wage. Datang boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul, sahabat dia. Nak putri Solo sekarang, ada beja kalau kasoan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini lagi orang ngodi ning dunya mentandi guru dharma salsalah yusal silu salsalan wasal butan. Allahumma shalli Muhammad. Engki salbut. Jadi lagi. Eta buaki kamera action. Aloncang kok kemarin. Eta buaki ning akhir zaman neka pak umat neka kening dua penyakit. Umat neka kening berempat penyakit. Makin latin kake yu kodungah. Apa nah? Boya mana untuk ke kodungah? Allahumma shalli ala Muhammad. Dua penyakit umat ning akhir zaman kadinto dua. Apa? Setung. Sengkah. Apa penyakit? Aneka penyakit. Suruh ibadah sengkah. Suruh tar pengajian sengkah. Kengtro masuk surga. Orang mun nganeka teguk deuna, takut tak beres orengan. Polan di nyai surga. Lagi tinggi. Penyakit ning akhir zaman kadinto adalah penyakit sengkah. Males ibadah. Yang kedua, apa penyakit adalah lupa ke akhirat. Tak mikir urusan akhirat. Apa candek gila. Nah, setia odi kada. Mau tak anu sodako undek kirwa. Setia kada. Aneka orang si anu salah. Anapa? Ini penyakit akhir zaman. Lupa ke akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Eta buaki alhaakumut takatsur. Melupakan kepada kalian at-takatsur bese at-takatsur kemegahan dunia at-takatsur dunia saya sena kak dinto kadang ngelopaki sampean cepon sampean bekal abeli ke dunia menurut sange tak sadar cepon mati ane tak sadar lagi Allahumma shalli ala Muhammad lah nika penyakit ning akhir zaman sengkah lupa ke akhirat nah, coba ulama obat dari dua penyakit nika kun situ apa Kipenika adalah semak kering soleh. Sambian mun semak kering soleh, ambian bekal oleh betah dari dua penyakit Kak Dinto. Orang mun semak bi ulama bisa ngungguli, lagi bisa ngungguli derajat ahli ibadah ning Kak Dinto. Bodoh orang, abojong taker tak temu pun si karep. Quran bocah nih kayak bocah. Keng tanda tojuk bi ulama orang ngak neka derajat wa kuning bebe. Allahumma Muhammad. Sambian semak ke kiai, ndik guru. Make ibadah Kak Dinto sambian kun ngalah wajib melolo. Kor sambian semak bi kiai Kak Dinto bekat abek ta sambian ko derajat setinggi. Itu buaki bahasana. Allahumma Muhammad. Orang mun semak bi kiai yudrik mala yudrik ahlus zaman. Ngaulen kedudukan saya tak bisa tembus bi ahli ibadah ning zaman sambian. Bodoh ahli ibadah keng tanda ke kiai percuma. Ibadah Kak Dinto ko tundi guru. Ilmu Kak Dinto ko tu beda guru. Orang mon ilmu tandi guru ngak makin ka. Viral makin Kak Dinto ning TV ning Facebook. Eka boleh cok pon apa nyamana gambar Yesus ning lembok bodoh ning dalam Ka'bah. Apa? Orang budu aja-aja.
Eka boleh copon agama Islam neka kita sempurna menuju kesempurnaan. Aneka orang budu aca-aca. Kenapa? Tadi guru. Mbak mau tadi guru tanoro ka orang-orang aneka. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Ning are Jumat ba'dal asar ning Arafah turun ayat nika. Copon agama lain sempurna ben Allah ben juga Nabi Muhammad telah menyampaikan agama ini dengan sesempurna mungkin. Bahkan kebuna sahabat dari sampurnana agama Kak Dinto, dari sampurnana agama Kak Dinto, sahabat adabu allamani Rasulullah kulla syai'in hatta julusu fil khala. Gusti Kanjeng Nabi ngajarin agama Kak Dinto. Kabeh pun ia cerah kibi Nabi, bahkan tata cara ajrukong bedening jeding ia cerin. Ajrukong ning jeding ia cerin de orang carana muang kotoran mare lancar. Nabi ngajarin. Islam ngajarin. Pas ego boleh agama tak sempurna. Aduh tak orang tak beres. Orang-orang ngak nekah itu orang-orang setandi guru. Setandi guru mon viral ning TV Kak Dinto. Setandi guru. Iya yo. Pikir bener kia. Agama tak angkui akal. Agama nekah tak angkui akal. Angkui akal bi angkui iman. Arkanul Islam, arkanul din salah satun. Rukun agama beda telok. Si pertama al-Islam. Si kedua al-iman, si ketiga al-ihsan. Al-Islam zahir, al-iman batin. Jadi Islam ini kebenikal akalan melolo. Maka beda perkara saya tak masuk akal kudu imanin. Iki nama punten. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ada buat. Neka, mbiyen si pernah ngaji oni. Sampian Kak Dinto oleh apa jeng angkui hufen. Hufen neka sepatu. Sepatu dari kolek, Ahmed Ji, sepatu dari kolek, benih kaos kaki, sepatu dari kolek, Ahmed Ji, sabora, ngangkat sopo, sabora. Sepatu dari kolek Kak Dinto, Egi, sabora Kak Dinto. Yang kui bi sambian. Nah, oleh mon sambian neka benih musafir boleh memakai sepatu dari kulit. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Maka sambian Kak Dinto wudu tak usah muka nih Kak. Namanya adalah hufen. Sepatu sayang kui mon musim celep karena kena celep Kak Dinto kan ning soko ini kamu kening aing banyak sakit sambian. Makanya di Islam diperbolehkan memakai hufen sepatu dari kulit. Jadi tak usah buka bon. Si penting landi udu sambil landi udu mana di udu pas ngangkui neka sehari semalam. Nah aneh kedobuna Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mon orang Kak Dinto agama itu cuma akal-akalan. Kenapa ketika membasuh sepatu, aneka sepatu saya kotor atas apa saya bebek? Saya bebek lagi. Tapi sampai tanya coba, para kiai sedikit Dinto tanya aki, bagaimana caranya membasuh hufen? Cukup atasnya tok nih kan? Nggak neka cukup. Sebagai gantinya membasuh kaki. Nah, aneka kebunan Sayyidina Ali, mun agama akal-akalan. Anapa masuk hufen mak ning atas benining bebe. Kenapa? Karena kita dituntut untuk iman kepada Allah. Nah, sampean mon tadi guru, Pak. Mon tadi guru, bingung tak kiring dek ka cema-cema zaman Kak Dinto ulama nih kan nyeleneh mangkin, Pak. Jadi ngeki gula pesan kebian. Mon bede ulama datang ke desa Nembian. La kiai wala habib. Ajanggu atau bebudak. Apa cakna? Engko tak noro. Bede kiai datang ke dina. Bede ulama datang ke dina. Bede habib datang ke dina. Kuncinya situ. Apa? Papada bi ulama lembe. Papada bi ulama. Mun tak pada bi ulama lembe. Cok terima make jangkun lang. Juang. Ngak karnaval. Cok terima. Bede habib. Kau ngaku habib. Keng pas nyale sahabat Nabi. Nyale neka agama na tak tepak cek torok. Anapa kunci nembian tok samu kagetab kala lincale senembian bi orang-orang ngak kasak. Paken culun pecet lamani orang-orang arwah. Jadi ngaki sampian mon bede orang datang ke desa lembian tak pada bi ulama lembe, tak pada bi kiai lembe. Ojo. Otabe beri ayat kursi. Ayat korseh, ayat jengkak, ayat lencak, ayat landuk, ayat are, beri nih kamu.
Anapa? Ngerusak. Eki nenggi ngerus. Rek matur kak dinto tanaman kiai ini kapun masya Allah. Tanaman kiai ning orang ning matur kak dinto masya Allah. Eki ni muntul. Seborang lah. Kula tanya kembiar. Orang yang matur ini lain daripada selain. Eki ni muntul. Tanpa merendahkan suku yang lain. Kita tidak merendahkan suku yang lain. Tapi orang Madura punya keistimewaan. Dua keistimewaan. Berapa keistimewaan? Apa istimewa si pertama? Si pertama istimewa dari Madura ni si melarat ning daerah lain. Apa? Makai si bede ning Madura nanam agama ke Athena masyarakat awam cek de lemak. Yang kita mungkin sampian tak perlu tanya dalil. Mun kun molotan, aduh, makin fudu loncat ke masjid. Mun bede pengajian loncat. Apa? Tak tahu dalil. Loncat makai ni kat lai roro. Ane kering ring Madura. Tanaman makai lambek cek de lemah ke Athena orang awam. Eki. Si kedua, apa istimewa ring Madura? Ring Madura kak dinto istimewa adalah Athena pengagungan nah kakiai hebat. Ini keren betul. Korbedo orang aban surban, aku jongkok, apet pupet ngenika. Padahal mereka kecelakaan orang loh. Songko imaman, siop orang betul dana. Makai, benih makai, orang mereka kecelakaan. Wow, jangko makai. Orang betul kak di. Rengi. Orang Madura lambak kak dinto banyak si pudu. Banyak siapa? Arab pemak pudu ngaji tak andi PC. Sekolah tak andi beto. Kor bisa ngakan reng Madura lembek lah cek sokora. Tapi reng lembek butuh keng Athena bersih. Apa seebri makai pakun etrema tak usah mikir lanceng. Fasallim li ahlillah fi kulli miskin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Mula datang dari ulama kak dinto pakun berdede lillah. Hekin apa punten? Alhamdulillah. Reng Madura kak dinto mon masalah pengagungan cek ongku nah. Ini lagi. Ibadah si paling mapan pelapana adalah pengagungan. Ibadah. Ini mohon beri pertanyaan. Ibadah apa si paling mapan? Jawabnya situng. Ibadah si pelapain kelaban pengagungan. Ibadah apa si paling mapan? Pelapain kelaban. Bada orang yang tar kamu sholat tak ngaku ngaki. Sholat asarongan melolo tak kelambian apa jeng tak sah. Kenapa tak sah? Nutup aurat. Keng anak nilainya derma, nilainya rendah karena solat tak angkui kelambi tak ngaku ngaki. Kini apa punten? Keng mon reng matur masya Allah pak. Mon beda kiai, mon beda makai, mon pengangkungan. Reng matur gak dinto pak. Mon soro bejeng, aduh tak celetat bejeng. Kini apa punten? Mangki jandor mekaki jadi. Hah? Tak ciletat dua jangan. Enggak temo gila lah ngakoki gila. Reng Madura mun Surabaya jeung tak ciletat. Keng reng Madura mun masalah molotan cek ganggu. Begini. Mun molotan cek ganggu. Maka kakek alim Madura mun ngelarang molotan arek loncat. Arek lon. Reng Madura lambek ka dinto. Eki, Madura mah bebo hukum beb. Anapa? Aneka reng kantone kabeh rang-rang bojong. Keng mon molo tak dateng kabeh beb. Apa hukumnya? Bagus. Mapan. Tak bojong keng hadir pengajian bagus. Dia mah cocok. Nyaman. Nyaman ada TV kaki jadi. Lagen kaki yuk. Beli kok jadi. Jadi lagi, mon pada orang tak bojong keng kinoroan pengajian. Noroan amolotan nganeka bagus. Ada apa mak bagus Habib? Sering letak bojong, tempeng letak bojong ki pas tak noroan kiai. Kan salbut orang ngaruh. Mek bola baru kadang ngeding kiai pas bisa sadar. Ya sing ngocak amin ro ngecoan biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, acara nganeka-neka gawe apa, Pak? Merengaki kiai, mek bola. Siapa sih tak terus bagus? Siapa sih terus ninggal lagi bojong? Tanda, Pak, ninggal lagi bojong. Kenapa? Ya karena kita bisa. Hidayah tak ada. Lagi. Hidayah tak. Mangga nama bola sampai datang kakak Dinto ni kan nyari hidayah. Alhamdulillah. Nah, reng macura kak Dinto mon Surabaya yang bek melaran. Nah, aduh. Kelak Jumat beda jerak Jumatan. Banyak.
Lakin ben tak Jumatan yuk. Tinggal si dimma bedereng lake tak Jumatan malam macam beri yuk. Buma tak terima kaki yuk. Allahumma Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, aneka orang Madura lembak neka pengagungannya sangat agung. Aneka yang membuat orang Madura itu tidak mudah eco-koco. Akidah lain masuk ngerosak nih daerah kayak itu. Tak mudah terima. Apa? Tanaman makai hebat lembak. Tanaman makai hebat. Kedua apa? Orang Madura kayak itu pengagungannya ke ulama hebat. Engki, boh, cek ganggu agama. Orang Madura agama mana? Cek ganggu. Kental. Makanya aku sekut ada bu. Tak apa ulang boleh bingung. Itu buat bahasanya. Reng Madura lembak ni kan lebur acarok. Lebur apa? Lebur apa? Acarok reng Madura karena telok. Menbian kan bagian nangis mon lagi na acarok. Mati kok di janda lagi kak. Arab reng Madura lembak mak lebur acarok. Reng Madura lembak ni kan hebat pak. Make carok ni kan tak sembarangan. Mon tak keng perkara penting tak mau keluar are. Bening areng Madura kake mungkin. Mana Madura lembak ni kah? Apa jawaban areng Madura? Istilah areng Madura lembak ni kan di peribahasa. Apa peribahasanya? Lorosa masalah beda neng epilu ke are. Benar mah? Lorosa masalah beda neng lima epilu ke montak temo bipilu ke are. Tak kira loros masalah. Keng masalah se perlu are yang kak berde telok leng betul lembek. Mun masalah telok ni kak ngangkat. Setung agama ben ulama iganggu. Mun la agama nabi ecak kocain. Ane kai ecak kocain ulama emosoen are loncak. Kina punten. Sekedua mun reng tua iganggu. Cek terus bentul lenakan dari. Apa sih kedua? Ereng tua? Ganggu. Sekitar lo bini eseting. Bini reng lambo. Bila bini na eseting pak petang pak top mata top kopek top colok tak banyak colok langsung jeret lorosa masalah bedening epilu kak are mun kakek punten mangken caron bini na eceng gonceng bi teretan kakek bah mai gonceng aki anu nje teretan kok bah Jawabuna Nabi al epar apoy. Epar neka apoy. Ini ngaki kakek. Ben. Kakek mon andi tretan bini cek tete baki kalake nangeding. Enje be bro lake kula tete baki. Wow. Gonceng tengah jalan rem bila kena kakek dia dulu. Mon pas tepa alen kakek leter abo. Paham buning cekungan. Lagi. Buh, mangki jang. Hai. Minta abang dulu kok. Putar kok nangis. Jangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Aneh kering lambang ni kamu bini lah seding tak bisa pak. Istri itu lambang kehormatan. Mon bini ben boleh you. Cek terleper. Cek terle. Cereng bini dinak. Mon laki na ala ko se laki ala ko se bini temu ala. Alake siapa ucap alake je? Ya Allah. Se laki ala ko se bini ala. Alake jan pak. Cek yocol ngane ka pak, sambi pak. Kakek lako di mata kuin nih pak. Allah. Selake aglupuk nyarengakan, sebini aglupuk nyarenya. Nyare nyaman jan pak. Tak beres kakek you.
Allah. Dia kok tojuk ke payah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pon, abali ke ceramah tak ada. Mari di sini kak. Kol berapa lober? Kol 10? 10. Kelar ming akan boleh ban. Wala rereng kesnajen. Ini lagi. Orang Kak Dinto mentero sukses itu kuncinya ada 3. Harus punya guru. Guru pak. Nyari guru. Teku. Percaya. Teku karo guru. Sambil mentani guru pak. Odin sampean. Salsala yusal silu salsalan. Wasal butan. Thank you. Maka dari Kak Dinto guru. Keng. Jadi lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah. Guru Kak Dinto orang sih bisa menyelamatkan gula sarang sambian. Orang montrol oleh barokah guru cara berdempak. Setung. Apa? Kotu sopan santun. Hormaten guru. Ngormaten guru. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Catat nih kata kok keluar oleh surban marne. Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki ajabu. Aghdabu talib alladzi la yahtarim ustadahu walau kana al-ustad sahibuh. Kata Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, santri yang paling membuat aku marah adalah santri yang dia ini tidak memuliakan gurunya walaupun gurunya itu adalah temannya. Makilah kanca, kau memberi ilmu kesampean hormatin. Apa sebutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ana abdun liman allamani harfan. Aku adalah budak bagi orang yang mengajarkan kepadaku ilmu. Imam Nawawi pernah ada bu. Orang neka kodu sopan santun ke guruna. Make guruna Kak Dinto lebih kene. Mbak lebih tua, guruna lebih kene. Kodu ngormat. Otaba akon lu syuhro. Atau gurunya sampean itu lebih tak viral. Viralan sampean etembang guruna. Kodu ngormat. Aqallu nasaban. Lebih rendah nasabnya. Mbian keturunan darah biru. Aneka darah merah. Mbian darah coklat. Aneka darah kuning. Seumpama. Maka apa? Sampean makilah keturunan yang raja. Mbian kodu ngormat ke guru. Aqallu solahan. Walaupun sedikit manfaat. Mbian sandrena, mama, sampean alumni apa namanya Musola Nurul Ihsan, aneka Kiai Alawi. Iya pada Alwi Alawi lenengan neng kakeyu. Eki. Lereng bini Habib eki kiri. Tak beres binin kakek jadi pak. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini ngaji. Make gurune sampean Kak Dinto semua, make Alwi Kak Dinto. Di musola. Ngane kabon, wa mahyaya wa mamati nih kabon. Musola na. Kabon tak bobo. Jadi ngaji burdek lampuna ya Allah. Kakek alumni dinna, di pondok raja. Maka kakek di pondok raja, kakek kodu ngormat kakek Alawi. Gara-gara ke Alwi kakek bisa raja. Paham ini? Pakai. Jadi lagi. Imam Nawawi pernah ada bu. Durhaka kering tua bisa ditebus. Durhaka ke guru tak bisa ditebus. Durhaka kering tua bisa ditebus. Beda setong orang yang terkagiai. Melikum ye. Kum lam jom. Arapa. Kula ala kososa. Tak kisoki. Dia guna kiai apa? Kakek di itu sakering tuana. Pasti kenapa pasti? Minta sepora kering tuana, mondreng tuana kakeknya pora, kakek bakal odi sukses soki. Anu ke, orang yang sepo gula embon sobung omor. Dia guna kiai dah. Temo penyebab apa? Orang mundi tu sakering tua kita sempat minta sepora ring tua nama tekade, aneka anak si paling celaka. Siapa anak si paling celaka? Di tu sakering tua kita minta sepora ring tua nama tekade. Jawab si anak. Cik ring tua gula tak gena kiai. Apa tak gena? Mate tak le ngebele.
mate keng ngebele kan nyaman kok. Mari andi dosa minta sepora. Dia bilang kiai jong, kakek palang jong. Pada rumah kati benar pacaran kula minta sepora ke ahli kubur. Reng tua kula sebon sobung umur kula terus minta sepora. Dia bilang kiai apa? Kakek mun terus minta sepora ke ahli kubur. Kakek caran beda telok. Telok cara minta sepora ke reng tua sebon sobung umur. Mun kakek ngelakonin telok perkara neka jong, reng tua kakek bekal nyapora. Napa si telok neka kiai? Ampun jong. Tak bisa yo col Habib mangken tahun dateng mek boleh yo ceng boleh yo cola mangken Habib tak ceramah hari ya jong leremah yo cola buteng kalau dateng nak dia tak yo ceng boleh Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ada buaki Imam Nawawi uququl walidain tamhuhu taubah durhaka kepada orang tua itu bisa ada cara tobatnya dengan 3 itu. Apa telok? Baru saya tahun datang nih ke CEO jeng. Wa uququl ustadin la yamhu syai' albatta. Tapi siapa orang sindik dosa ke guru tidak bisa dimaafkan dengan apapun kecuali gurunya memberikan maaf. Bahkan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Ali bin Hasan Al-Attas pernah debu. Santre olehna santre Kak Dinto. Ilmu, olehna cahaya dalam hati, olehna pentera pemahaman santre tergantung sopan santun ke guru. Jen sopan santun, jen oleh telok Kak Dinto. Paham ini? Ini lagi, kula pesan ke sambian. Pasopan ke guru, terutama guru ngak Kiai Muhammad Alwi Kak Dinto. Aneka guru sesekut orang ngajarin bi santre. Apa? Guru lip aliben. Aneka bahaya. Orang si paling bahaya bu, orang sindik dosa ke guru lip aliben. Sampian, mon sampian Kak Dinto alumni Kak Dinto. Pas sampian Kak Dinto di keluarga, tak kisoki congok takok sampian Kak Dinto di dosa kage Alawi. Paona ke Alawi lambek saya perewi sampian, lah arwah takok jadi dosa ke sampian pas sampian tak kisoki. Kenapa? Orang mon di dosa ke guru, orang Kak Dinto odin tak kira barokah. Terutama guru lip aliben, kula pesen, negara yang laki biasa. Kakek kan, cek tang mentang kakek lah monduk ke Yaman, monduk ke Haramain, monduk ke Jawa. Ada janggu yobu, janggu, doi apa celeng, tak tahu mak bisa celeng. Boleh tos kentos sakit mana? Kulan di guru kaya abdina Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucunya Rasulullah, mendapat julukan As-Sajjad, tukang sujud. Benare 1000 rakaat. Aneh kata ada cerita akidaina celeng nih kata. Laki nak kakek masuk Islam 20 tahun malah celeng deui roe pada remah. Hah? Itu skinto lagi. Mbok montas gentos lagi kakek tak apa-apa, tak kotos gentos lagi betul apa aja. Iya lagi. Sujud apa ruah? Tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pangaset, dengar. Polan sampean pas ajanggu. Polan sampean Kak Dinto abro brewo. Aban sorban, angkui imamah. Pas beda kiai alwi ki, mana tak kirin ini ki. Kiai Alwi Kak Dinto apa jeng pas ngocak Allahu Akbar ngocak san astagfirullah mak deui Kiai Allahu Akbar waladalen pesantren ngocak ning budi astagfirullah tak sah bojong kiai ini kok waladalen. Neka santri sejak ngocakin kiai ngane ka ilmu na tak kira barokah. Apa sebab ngocak walad dalil sah? Ngedi. Apa? Sah. Apa masa? Lihat macam colok lah perut dia. Dia tidak boleh. Kiai situ warwa kiki na palsu. Ngocak walad dalil tak bisa. Walad dalil sah. Ngedi.
Kecuali mon bisa gawe-gawe tak sah. Mun laki ai colon la tua tade gigi nak ratanen. Asa. Makun orang ngocak wala dalin, orang bui akabin asa. Orang bui mon kabin asa penja. Kan tak bisa ngomong derma. Hah? Bukan lagi derma. Orang bui ni kamon kabin isyara yufimu. Isyarat yang memahamkan. Ari alasan ngeding kau pengakake. Ngeding. Arwah yang bui. Orang bui kabina. Arwah asa tak ada takun dia. Bener kok. Pas kiai ngocak mana dalin salah aki. Tak minta tapok colon santri kan. Jangan ya. Dengarkan. Sampian Pak. Umon masake atena guru lip alipen kak ngeki Muhammad Alwi gak dinto pasake di sambian pas sambian toju bibelina Allah kelas Kiai Khalil Bengkalan Habib Umar Habib Neka toju bi orang-orang raja tak kira bisa ngangkat derajat sambian mon tak kele Kiai Muhammad Alwi nya pora kadusana sambian paham iki Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli Muhammad bon. Nomor 2, memperoleh barokahnya guru. Apa memperoleh barokahnya guru? Mereka adalah husnudzon. Husnud, kau andi prasangka bagus. Oleh sudon mak. Habib Abu Bakar As-Segaf pernah debu. Sahib husnudzon la yakhib wa in akhta'a. Orang mendik prasangka coba, orang menandi prasangka sungke ni kata ada ontol. Sahib husnudzon, orang yang memiliki prasangka bagus, la yakhib wa in akhta'a. Tidak akan rugi walaupun salah. Mun ka guru kau tu andi sango. Dengar lagi. Sampean mun ziarah orang soleh, ziarah asta, ziarah buju, ziarah habaib, ziarah ulama, sangona 2. Situng niat apa bagus? Apa? Niat apa bagus? Niat apa bagus? Becek. Yang kedua, prasangka bagus, husnudzon. Kau tu andi prasangka Nah, orang yang tadi prasangka bagus, tadi niat bagus, ane kemun ziarah yang soleh, tadi olehna kun oleh payana. Paham lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat ma'ale barokah. Ketelok montro oleh barokah kiai. Apa? Mereka adalah al khidmah, long nolongin. Kiai Alawi itu apa? Tolongin. Jadi ngaki, nolongin guru neka istimewa. Nolongin guru neka istimewa. Mangkana anak pareng Madura mak nyabis mon berdemak kae. Kadang nak kana bu lempuk ni gini, kintu ngebeli pese 2000. Pakon nyabis. Pakon nyabis ke apa? Kamak kae. Aneka kan mencari orang ada dari mana itu? Nyabis ke kiai ngasih uang ke kiai. Pak, ampean mau datang menereng lambat. Tahu saya tanya, pakun beda dalil lah. Sare gula nemu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dinukil dari Imam As-Suyuti. Sapa orang sesodako PC, ka orang alim, meri PC gering alim. Lipat ganda aki 900.000 kali lipat. 2.000 kali 900.000 kali lipat, berempang. Dari benyakan kang. Ana apa? Karena empian mon meri PC ke guru, meri PC ke guru, PC ka dinto eke dakwah. PC ka dinto eke ngajar. PC ka dinto eke nebaraki ilmu sehingga lipat ganda. Da orang meture ka dinto nyabis bedededil lewat. Mangkan aku lepesan ke sampean. Terutama kiai-kiai ngak Kiai Muhammad Alwi ka dinto aneka kiai-kiai si paling sekut eremea kibik masyarakat. Pora ngajar lip alipen. Padahal kiai ngak neka lebih keramat daripada kiai sindi pondok. Lebih keramat daripada kiai sindi pon. Gara-gara Kiai Muhammad Alwi Kadin to anan sampean bisa ngaji. Mun anan sampean tak bisa ngaji, tak kira terima itu pondok. Anapa? Melarat ngajari a, ba, do, to, ha, ho, ha. Dia ya. Gitu ini. Nah, makanya kiai ngak neka no lain. Mbian montro barokah sing ketelo adalah khidmah long nolo. Mon beda acara ngak neka tolongin, Pak. Tolongin. Mbian di receke sombong.
aneka sampean lambe anan sampean benih kak dinto. Bro Pak dadi kiai ini, Bu. Sampean ngeromat anak tibi tak kelar. Cek beneran. Anak siapa jadi yo? Padahal anak tibi. Arwanan kakek ki situng ki ala kayak Muhammad Alwi kak dinto ETTPN 30 orang, 50 orang anak orang. Tak setruk untung kiai ini. Ada apa? Joreng ler-ler kan. Kiai masuk sekuni, pau si masak, elang dua. Muntah kenganan kakek, siapa sih ngicor wah? Mangkan apa ngastetegi, ke kiai ngalih. Bon, si ketelok, si keempat, orang montro oleh barokah kiai apa? Masuk ke Athena guru. Masuk ke Athena, aneka si paling istimewa. Orang montro oleh barokah guru adalah masuk ke Athena guru. Daerah carana masuk ke Athena guru kak dinto adalah dengan cara ngeromat kakungna guru, ngeromat anak potona guru. Potona kiai, anak potona kiai, hormatin. Musola kadinto kakungna kiai madrasah, hormatin. Bantu, sampean abantu. Apa sih kagungin kiai kak dinto, sampean bakal beda ning Athena guru. Mula sampean beda ning Athena guru, apa sih patoran ben Allah ning Athena guru, sampean bakal masuk ke sampean karena sampean beda ning Athena guru. Paham iki? Pon, singkat makle barokah bektona kak dinto. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam terus lagi nih kak. Terus lagi nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Si nomor 2, kuncinya sukses. Kunci suksesnya pertama apa? Guru. Si kedua, ibu. Ibu. Mak, siapa bayi orang kurang ajar ke ibu, Pak? Ada bagusah. Kakek Pak Sogi. Kakek Pak Alim. Kakek Pak Sukses. Mun kurang ajar ke saya mana? Ibu, Pak. Odin kakek bakal jadi orang sesangsara. Tak kira Sogi. Orang si kurang ajar ke ibu. Begini amundan. Pak, ibu selarang berdua. Selarang dari ibu 2. Dimma beda anak oleh 2 dari ibu, anak mereka bakal sukses makanya tak lulusan apa, tak tandi kelakuan pakun sukses odin pakun soki. 2 selarang dari ibu. 1 ridona ibu. 2 saboran na ibu. Bila kakek di embu pas ngocak, cong engkau ridho ka kakek, cong engkau nyapora ka kakek, jalan kakek Pak, jalan kakak mah sukses kakek. Tahu sanaku arek, tahu sanaku wese, jalan. Ridho Allah fi ridho walidain. Ning budene kakek bude ridho na Allah. Kakek ekarat tuban Allah. Mon ekarat tuban Allah. Kapipu mendin Allah. Alangkah kakak mah kakek bakal sukses. King siapa orang si tak makan. Kering tuan nak. Makelah kiai kelas ngak neka. Aban surban. Agu janggu. Akacamata. Alo selok. King mon kurang ngajar kering tuan nak. Epat turun terus tuban Allah. Kiai. Banyak pun buka. Janggu lancang. Alim apal Quran. Tak makan kering tuan nak. Apa turun cerita. Habib tak mapan kering tuana. Apa turun. Nikah Habib Pak. Tak mapan kering tuana. Apa turun cerita. Kiai tak mapan kering tuana. Apa turun cerita. Duk momen orang-orang ngakak si kurang ajar kering tuana. Habib celaka. Makai celaka. Apa pada orang ngak beenjeria. Wes. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini lagi, terutama ibu, terutama siapa? Ibu. Ini ngasih. Anapa ibu nekama kotu ebekten lebih dari Pak? Benih pada, tak ada. Embu, Pak. Second nomor Pak. Anapa? Embu neka mak kotu ebekten lebih dari Pak karena 2 hal. 1. Lebih gampang edurhakain. Lebih gampang edurhakain. Nomor 2, karena lemah. Embu lemah. Embu tak lekuk WC. Dia lekuk WC Pak, kakek tak kok ke Pak. Mun kurang ajar tak beri WC.
Mun embuk tak teguh WC pakun bengal. Kakek mun kurang ajar kembuk tak kira nambeleng. Apa ngecok rokok situng elang, kakek popo jolok mipan. Mangkana bekte ka ibu neka lebih karena embuk kak dinto lebih lemah dan juga lebih gampang untuk didurhakai. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon, lagi. Bekte kering tua neka bu seboran. Se paling mapan bekto epak ki odi. Kula pesen, neka bu ibu biasa, neka bu ibu. Bu. Bu. Bocok tak nyentak Habib kok jadi ya. Bu. Oh, bagus. Kula pesen kembian. Mon ibu dan kakek mate nyon tolong mulai setia dirubah kebiasaan. Jok pernah nangis. Tak oleh. Tak oleh. Tak oleh. Jok nangis. Coba. Kula tanya, mbian embun mon mate nangis tak nangis? Nangis ki. Ara apa mak nangis? Neser. Coba. Dengar ki. Apa mak coba? Nak neser kareng tua bekto mate. Coba bekto mate. Ara apa mak coba beb? Tada kunana. Tada ku. Ada kunana. Neser jarma. Nangis aing mata. Nangis aing susu, nangis aing matu, nangis aing dere. Pengaruh ke mate. Bedoon dena. Ada. Bahkan dikatakan innal mayyit yata'adza bibukai ahli. Mayit merasa tersiksa dengan tangisan anak cucu. Bapak dia remah beb, tak boleh nangis. Akelak boy, Allah cok gelo. Mati. Yes, mati. Emak mati. Oi, emak mati. Ada si matiin. Beli sengkok kakak jadi. Mon bedolengane kasih matiin wah. Jadi lagi. Anak Pak Habib kok tidak boleh menangisi orang tua? Karena menangisi orang tua itu tidak ada gunanya. Apa sih tujuannya nangis? Neser beb, polan mate. Pada remah, terodi boleh. Coba maju, eman mate. Kakek ngecu. Coba, emak mate kakek bayi anak. Emak mate mak. Aduh. Man mate, ngecung tak ngecung. Apa tujuannya acara yang mak mate? Terodi, maju. Embian nangis, eman epaudi bi Allah. Bodoh apa bi? Buru tak buru? Mak buru. Montak kok jek nangis hen. Pada remai dengan ki. Terus bagaimana Habib? Kata Habib, nggak boleh nangis ketika orang tua mati. Kapan kita harus nangis lah? Ini bagus. Ini pertanyaan yang saya tunggu. Kapan waktu menangisi orang tua yang paling bagus? Ini lagi. Menangisi orang tua si paling mapan betoreng tua ki odi betoreng tua ki embu ki tangisin ngedi. Jadi ya, kodunga Zoya, emak apa kodung dia, ya, ngeding kopengah, direng bini, mon koncengan, emak akleng, emak tak akleng sekali si anak. Kelampi na benar te kente emaan kelampi ko nabi handangane aro tangisin kakek mun leung jalan bi sekancaan glowing ruah glowing ka simuana glowing emaan every kali every apa ya mak engkau tak angkui dia lah mak soan ping pakai li. Jok pernah ngangkui keli.
Arapa arwa bedeen mak lam bedeen mak. Embun kakek terlalu glowing dia. Peste, ini ngaji. Mon sambian kak din saya Allah. Mon emak ngotang, ping kok ngotang peste na berempa mak, petong ato go, mak benya. Kewe apa kakek mak? Apa kakek jeria? Cik orang letua. Bu, dengarkan. Orang tua itu kayak anak kecil. Kalau dia megang uang, dia tenang. Anan kakek mau diberi PC 10.000, kakek pengajian tak kira ganggu main yang luar mulai pelampungan mulai kakak tenang. Begitu juga emak mau neku PC tenang. Kakek makai tade terus aja lena tak soko sake nyelok cong kok melaki rocek di saya 2.000 kalah kakek tenang beri PC ngeding kau pengah. Mon soro nangis eman mate. Waduh. Ngojo ngajiin tak usah ngajiin. Mon kurang ajar kering tua make yasin tak ada guna nak kakek. Apal Quran ada guna mon kurang ajar kering tua. Bekto odi beri WC. Emak beri yasin beri majemuk soro ngaji malah. Beri WC ring tua ro beri WC. Ontong man kakek tak oleh odi, mon oleh odi palang kakek. Emak mate coba beri jatuh ya. Man mate, pas anak nang rumah. Ngocak man ke malaikat, kat. Berapa mak? Baca gerang kok sekecil. Kau apa kan? Baca sekecil kok. Apa? Engkau baca ke? Baca nggak? Tak oleh mak. Qala rabbirji'uni la'ali a'malu. Enggak tak baca nggak? Ngano apa? Napo kecolon tangan anak. Anak apa mak? Ngalah sendal napo kecolong tangan anak. Mari napo kecolok pamati boleh. Apa? Hari anak kanak bektong kok kiodi. Tak ingok congok. Tak beri ngakan. Tak beri kelampi. Tinggal pateng. Ngis nama nangis. Mucek teron. Por colon. Kini babunten. Nah ini loh. Berbakti kepada orang tua itu. Dengarkan. Berbakti kepada orang tua itu. Ketika orang tua masih hidup. Ketika orang tua masih sehat, cerai. Anak mun cerai kering tuana, tak kira soki. Boh, mbian tak tahu beb, embu hula beb. Boh, tidak ada alasan. Reng tuana sampean makilah tak bejeng. Reng tuana sampean makilah mursal. Reng tuana sampean makilah kafir. Takun hormatin. Datang sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tang emak kafir. Tang epak kafir. Alaku maksiat benari. Itina ki kula tero keluar dari tang mak Apollo ngabi ajunan. Apa dia benar Gusti kenya nabi cong. Apaan kakek embun kakek mon mati masuk neraka. Sebelum embu ben apaan kakek masuk neraka, padet di kakek swarga kebiring tuana kakek. Pas seneng jong. Kortai pakon maksiat kakek torok apa jangan ring tua. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata untuk taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Korta ibakon maksiat cong torot orang tua. Neka ring tua nak kafir. Nak mungkin iya bulan bu apaan temu ngatu ajom pas apaan ecak kocaen ya Allah. Engak se mari ala ko zina pan. Jangan. Kalau mau menasihati orang tua pelan-pelan. Tidak bisa dinasihati, doakan ketika malam hari. Orang tua itu sangat besar haknya orang tua daripada kita. Makanya pangestete kambu lagi, paungkuan kambu montrosoki. Sapa bayi anak mending, bahkan kakek bu, kakek di lake na kakek ni kamon soro ya Allah, mon esoro ibadah melarat, mon bede dingin, mon bede lake. Tak bisa ibadah, tak bisa. Tetireng fokus, situng penyebab apa? Tang laki tak oleh hidayah, beb, cek melarata, situng sebab apa? Reng tuan laki nak kakek, ndik dosa ke reng tuan. Jadilah istri yang membantu suami untuk berbakti kepada orang tua. Mereka istri saya. Jadilah suami membantu istri untuk berbakti kepada orang tua. Paham lagi? Terutama bini.
kakek. Kikir boleh. Ndak remeh terus lagi napa cukup ya. Seneng kikirin kakek. Bedereng bini nyamana mak lampir. Oh nih. Njuk nyata nih kak. Siapa mak lampir? Mak lampir itu adalah reng bini sing ngelang-langin lakena merik pese kering tuana. Beda. Alhamdulillah banyak mak lampir dina pak. Jangan bu, cek ngelang-langin. Kakek bakal jadi ibu, kakek bakal dimanto. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu ngutangi kamu akan dibayar. Hutang berbakti, mantu kamu durhaka dek kamu tua, kakek bakal jadi metua na orang lagi. Congok kakek tak ngode terus, kakek tak glowing terus, kakek tak kenceng terus, kerok, jalan daya. Minta tolong ke siapa? Makanya saya ngaji, tolong istri yang istimewa, istri yang membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Suami yang boleh pak, kita lagi, ndak mah, cocok. Seneng pak mon kakek. Aneka bini pak, tak keluar dari beto, ngedi. Ada yang di epak, ada yang di embu, ada yang di tretan. Benih pas polan neka bini kakek, tak bisa. Kakek tang bini haram keluar. Kakek mah akak bimbi bujel kakek yu. Tak oleh ngarap, aduh payah kok. Aduh. Karena situng kita remah bersambung ya. Hah? Bidung tedungan tak apa-apa kok. Aduh. Terakhir. Salam selamat. Yang membuat orang sukses ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Guru. Yang kedua? Yang ketiga? Bini. Apa? Ada pak? Jangan diremehkan orang perempuan. Orang perempuan itu dikatakan beda 2 perkara si maplengen cete kering laki. Bojo aku lho kakek. 2 perkara si maplengen cete ka orang situng nakala anak. Nakalah anak mula nakal ba aduh karena anak nek kegentong nah apa janteng metur mun beda anak tak jebur ke sumur ndar mereng tua langsung lon king saya ngemun ring tua geger ke sumur anak pun bisa cak loncat lagi dia tak ngalaan demun sedia yu lambar wa mun beda anak geger ke sumur ring tua langsung lon keng mon beda ring tua si geger ke sumur anak kuncok apaan kita kelangan tok ke bebe kirim kira muntan mangana tidak ada yang seperti orang tua si maplengen cete kering laki beda berempat situng nakala 2 tak norot tabini tak norota bini mangana Imam Ja'far As-Shadiq. Imam siapa namanya? Imam Ja'far As-Shadiq pernah ada bu. Al-unsu fi talatin. Ketenangan itu ada di dalam 3 hal. Dalam berapa hal? 1. Apa yang pertama? Andi kanca soleh. Men mentrodi tenang kau tundi kanca soleh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir andi santre pernah ada bu. Demi Allah engkau tak pernah ngerasa odi ning dunya kecuali tang guru sobung umur. Bento tang guru sobung umur, kula ngerasa sompek. Kenapa? Kula ndik masalah, tojuk ning majelis tang guru aman. Kula ndik musibah, tojuk ning tang guru elang. Keng bekto guru tada kula sompek. Jadi masa tema tenang neka jawabna Imam Ja'far As-Shadiq berdelok. Setung guru kanca soleh atau guru. Nomor 2 anak yang berbakti, anak yang berbakti. Yang ketiga, bini senorot. Bini senorot. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pon, terakhir sebelum itu tutup. Reng lake kotu sabar kering bini. Kotu sabar
Kering bini. Malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Nabi. Kata Rasulullah apa? Mazala Jibril yusini bil jiran hatta donantu annahu sayuhram talaquha. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku reng bini sampai kula nyangka cepon nalak reng bini neka haram. Anapa? Dari sekuta malaikat Jibril maingat. Deh, sampian neka pak kudu sabar. Ben ini lagi kula pesen. Tidak boleh menceraikan istri karena apa? Tak oleh. Imam Ahmad bin Hambal. Imam siapa? Imam Ahmad bin Hambal tanyain orang. Imam, kula di bini, kula pak kula pakon mesa akitang bini. Kata apa jangan bian? Apa dia buna? Cek torot. Tekuk bini nak kaki. Buh. Sayyidina Umar bin Khattab makon Abdullah bin Umar. Apesa ma epesa. Pola ne pakon Sayyidina Umar. Kula mata oleh bimbian. Mon apaan kake ngak Sayyidina Umar buru torot paan kake. Mon paan kake ki ngaduan ajem. Andu andhara cek torot. Ini lagi. Dan juga tidak boleh memisahkan istri karena ibu. Tak oleh. Imam Hasan Al-Basri Al-Jabu. Laisa tolak min birri hafisye. Tidak ada alasan mentolak istri karena ibu. Ini lagi. Kakek kau tu benter. Bini neka. Pasti tung bi ibun kakek. Ibun kakek. Pasti tung bi bini na kakek. Bini pasien iya tu bi kakek. Karena lebusan bi bini. Orang tua kebe alasan untuk memisahkan istri. Ane kata oleh. Paham lagi? Ben boleh you. Apa boleh? Ya repot kakek jeria. Kakek cek gempangan minta pesa. Ngedi. Ini lagi. Berdempak sifat orang bini yang tidak bisa membawa kebahagiaan rumah tangga. Biar mau andi bini sifat empat porop. Daripada rumah? Porop. Dia tak tahu bacaan kakek lah. Mon di bini di sifat empat daripada rumah? Porop atau bergente si anyar. Mon bengal, mon tak bengal lah. 4 istri yang tidak membuat kebahagiaan rumah tangga. Maka nempian cek sampai berdempak ni kan ring bini. Situng apa? Lebur minta pesa. Di masa lalu ni minta pesa. Kenapa? Menikah itu membangun sebuah bangunan. Orang dua. Satu pisah. Istri pisah. Kita harus meninggalkan bangunan yang bertahun-tahun kita bangun. Kita menikah lagi harus membangun dari awal. Tapi montokang lah minta pesa amlolo. Percuma rosaki bangunan. Maka ring bini cek pangkempang minta pe. 2. Ring bini saya tak bisa membawa kebahagiaan rumah tangga. Apa? Bini saya merasa lebih unggul dari suami. Nah, PNS kok mas. Lah kok apa kakek? Bini. Mon beda bini ngak nekah. Tak bisa saya pertahan akibat. Kenapa? Kakek dari bedus kakek yang bini na kakek. Bu, maaf. Islam tidak merendahkan orang perempuan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Siapa sih ada bu? Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ada bu. Orang bini seistimewa adalah orang bini seoning cepon abeen bini dan memposisikan dirinya sebagai orang Tegaiban. Oning cepon abeen bini dan memposisikan dirinya sebagai orang perempuan. Makmum, kula makmum, nega imam. Imam aja Yasin, kok cabut tonika. Apa? Dan teknik sujud bila. Kok tidak pas sujud batal. Melebihi imam 3 rukun. Begitu juga perempuan. Ya, tidak boleh memposisikan sebagai orang laki. Orang perempuan yang istimewa, yang sadar kalau dirinya perempuan dan memposisikan dirinya sebagai perempuan. Pon, saya berempah. Saya telok. Apa saya telok? Reng bini saya tak bisa membawa kebahagiaan rumah tangga adalah reng bini senyorian artana te. Sepeda motor datang. Wah mas, pada sepeda. Pilih sepeda. Jangan, rezekinya orang itu lain-lain. Dengarkan, orang kalau suka ngelirik hartanya tetangga, sampai nggak mungkin kaya. Siapa orang soki? Catat. Orang soki ini ketelok.
Reng soki ni ke berembah. Situng. Orang saya tak takut melarat. Ni reng soki. Mungkin hartana banyak. Yang kita takut melarat. Was-was. Melarat kali. Bingung odin. Dua. Siapa orang yang sianu? Orang yang apa namanya? Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Menerima apa adanya. Apa sih kan terima. Saya kita berusaha menikmati apa yang ia miliki. Ini keren soki. Ya, ini keren soki. Mun ada telok ni kak, sampean benih orang so, benih orang so, benih orang soki. Pon terakhir sebelum itu tu payah bulu pun ada yang 1 jam setengah re. Aduh. Aku baru 5 menit dah remah. Pon si terakhir, reng bini saya tak bisa nyambi kebahagiaan rumah tangga. Siapa? Si keempat adalah lebur seling, lebur si, lebur se. Reng bini mula selingkuh pak tak bisa maaf hati. Sobung, alhamdulillah pak, sobung sing aku. Dinto, empat kak dinto si paling bahaya si nomor 4 selingkuh. Reng bini mula selingkuh pak tak bisa pak. Sudah mengotori dirinya. Apa malam miksat di koman? Bon, payah kok lah, cukup. Ayo. Sebelum top, beri telok pertanyaan, saya bisa jawab enggak? Siapa ayam kok? Aduh. Orang-orang derma. Ada lagi, Allahumma shalli Muhammad. Beri telok pertanyaan, saya bisa jawab angkat tangan, saya itu tinggal jawab, saya tak itu tinggal oleh jawab. Pertanyaan pertama. Mik siapa kim mik di mana? Benar. Pertanyaan pertama, mancing. Nah, pertanyaan pertama, saya bisa jawab angkat tangan, saya itu ting jawab, saya tak itu ting tak oleh jawab. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Allahumma shalli Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaan pertama adalah, orang si gempang apa si melarat? Si gempang apa si melarat? Si gempang. Orang montro odi ning tunya sukses di rumah carana. Siapa yang bisa? Karo kodung celeng cepet. Maju. Beri mic. Maju. Maju. Tuli maju. Bitong telok tak maju gagal. 1. Buya tak tahu anan kaki majreng kok. Siapa mana? Ida. Hah? Ida. Bocok bubuk romik. Apa? Nyamana siapa? Ida. Bebe endah. Engki. Berapa anak nah? 2. Santak iya kata. Apa jawab nada? Kunci kesuksesan ada 3. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah ibu, dan yang ketiga adalah istri. Ya, betul. Allahumma shalli Muhammad. Mudah-mudahan Ida barokah rezekian barokah umur barokah ketika selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Tango tengah lakena tuli polona lamale tak kridu mulolo bi lakena. Al-Fatihah. Ya ada. Boy, yaman berkata. Salam apa boleh din air. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia ada macara na orang montero oleh barokah na kiai. Siapa sih bisa? Nah. Siapanya mana? Askianto. Apa? Askianto. Betul. Saya hormat ke guruna, 2 aja ke keluarga dari guru,
Telok. Apa? Satu ngurmat de guruna. Dua. Dua na ngurmat de. Salah. Tenang. Cek lihat mail, lihat lah. Siapanya mana? Effendi. Bendi. Apa jawab nanti? Hormat ke guru, husnudon, al-hikmat, masuk ke Athena. Athena siapa? Athena guruna. Ya, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh surban. Malar muka tak ada si bisa iman ke surban. Sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan berdua. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Sing angkat tangan kada, tak itu ting makelang angkat sopo dua. Pertanyaan berdua. Tung. Pertanyaan pertama adalah. Pertanyaan berapa? Pertanyaan adalah. Siapakah orang bini seistimewa ben sapa si adobu? Kedua. Apa si paling larang dari ibu ben arapa ibu kotu ebekteen lebih dari pak? Siapa yang bisa? Coba. Kita sangin jam apa andin TV? Tahu lagi jam. Kate. Ayo. Mau iya surban. Ayo. Poter-poter ya, sakit ke mata ya. Udah poter kering-kering, wale tahu rasan. Beri sana. Mon bisa lampu recek dia ada kiai, nyakein mata. Sebab dia tah dina dia. Coba kasih nyuting, araki kasih nyuting malian. Sakit, coba poter, tuli poter, sampan di sendal untuk poter. Poter. Lah araki lo. Kering-kering terus, kering-kering. Kelakian malah tahu sakit lo, remah. Panas ya. Lah ke tukang syuting, cukup dia. Sakit kemana? Angkat tangan. Ada. Siapanya mana? Jalil kento. Andi kertas TV apa nyata TV apa di noreng? Di Tenkola TV kento. Ayo. Pertanyaan pertama. Siapa orang bini saya istimewa dan siapa si adebu? Si Abu Ahmad bin Hambal. Salah. Aduh. Maju bini. Mik keberi. Maju wing. Bitong telok tak ada mik gagal. 1, 2, 2,5, 2/4, 2 kilo duon. Cek neng disak kakek bing. Pindah. Siapanya mana? Nurul Hasan. Bekake Rul. Okay. Pernah oleh surban? Batang-batang lauk. Tang betang lauk di dia. Tang betang apa nak? Batang-batang daya. Daya. Mak jauh kakek Rul. Apa jawab Nurul? Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Apa jawab? Wanita yang bisa memposisikan dirinya sebagai wanita. Terus? Adalah wanita yang istimewa. 1. Ridho dan Siapa wanita yang istimewa? yang bisa memposisikan dirinya sebagai wanita yang sesungguhnya. Maksudnya ngerti posisinya wanita. Kurang lengkap. Tenang. Mikir. Bola tangan diri ya bagi. Tak ber sering bini jadi ya. Mikir kiai suruh bagi ya. Maki terus. Ayo. Sampai maju.
Hapindin TV apa ngencem? Siapanya mana? Lia Rahmatillah. Al-Fatihah. Apa jawabnya ya? Yang bisa memposisikan yaitu ibu. Yang bisa apa? Memposisikan dirinya sebagai... Bisa diulang pertanyaannya, guys? Siapa yang bini saya istimewa ben siapa saya tebu? Yang paling istimewa yaitu seorang ibu. Ya. Salah. Budi Kodung Merah. Bawa nada lemah mak salah. Bu tak tangan le bu ngetek. Tule. Arwah kada. Oi. Saya itu ting. Mike. Tawanya mana? Komaria, Pernah oleh surban? Punten, Dari Dima? dari Tang Petang Dojo. Apa jawabnya? Hapindin TV apa ngencem? Di TV. Oh iya. Apa jawabnya? Habib Ahmad bin Hasan Alatos. Siapa yang bini saya istimewa? Perempuan yang istimewa adalah dia yang sadar bahwa dia posisinya sebagai perempuan. Dan bisa memposisikan dirinya sebagai perempuan. Ya. Terus, si kedua. Yang kedua, dia seorang ibu itu mudah didurhakai. Kenapa Anapa ibu lebih mudah didurhakai? Kenapa ibu itu lebih dibaktii dan apa sih istimewa dari ibu? Karena mudah didurhakai dan lemah. Oke. Apa yang istimewa dari seorang ibu? 1, 2, 2/4. 2 kilo.